I dobrodošli ljudi u novom video. Danas, kao što vidite, igramo Geometry Dash. Ok. Ajde, igrat ćemo Stereo Romanes da vidite. O moj bože, ne, ništa niste vidjeli. Menjam skin jer ovo nisam ja igrao. Šta ja znam. Ajde, može ovaj. Dobar. Idemo da igramo Stereo Romanes. Inače sam ga prešao ceo. Nema koga nije prešao. Jako više pričam, ja ću toliko razbiti ovaj telefon. O bože, sačuvaj. Brazilian. Vi bacite taj like i subscribe da vas ja ne bacim. Šalim se ljudi, ovo je samo šala. 2025. Banana! Oho. Dobro, sad se lako držimo. Nadam se da neću izgubiti. Samo ne znam gdje je treći naučić. O bože. Mi kreće zamutiti mozak. Nemoj izgubiti sad. Ja mislim da je tamo gore bio oni naučić. Ali gdje ću je doći do tog naučića? I prešli smo level bez umiranja, to jest bilo je prvo umiranje ono. Idemo da igramo back on track, da pređemo celu. Pam para param bararam bam. Ta ta tarara tarara ta. Ta ta tarara tarara ta. Tara ta 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 tara pam. Param pam para pam parara pam. Ako tako nastavim da pevam, znači ne smijem da pokazuziram, to je problem. Ali inače neodoljiva muzika. To je kao cool muzika. Jako dobra. Idemo. Ako hoćete da igram light Geometry Dash, to jest isto, bacite like i subscribe. I pišite mi u komentare koji sljedeći da igram. Please like and subscribe for my channel. Don't worry, I'll help you. Engles, brate, 2010. Što se ovo moralo da se desi? Bože. Čekajte ljudi, molim vas. Imao sam ljudi neki tehničkih problema, znači ne mogu. Easy, ovo je malo easy, ali ne vjerujem da je easy jer piše sve. Ne! Mamo li ti? Znate li vi koliko sam besan, ako ovo ne treba sat vremena, znači ceo video ima da mi propadne. Bože! Neće mi radi ona pauziranje, to je dry out. A dobra je pesma. Ovdje uvijek izgubim i to ću uvijek izgubiti. Ne znam šta da igram. Ajde, igrat ću nešto od ovako nešto. Ajde, r. Nadam se da neće blokirati r.
jer je plet 1 minut. O moj bože, znam ovo. A kako samo trokira, kako su oni to namislili? Nema ni mega tih piksela. Welcome home. Ne zanima mene ništa buraz. Ok, nećemo igrati. Ovo ne. Anomali. Jao. Ne, ovo nećemo igrati, ovo neće da se prikazuje na YouTube. Nikako. O bože. O bože, što mi je ovo falilo. Znam ovaj level. Tu ću ja crknem dok si rekao keks. Keks, nisam umro, ali ću umreti. O baš. O baš. Sad te kreće ludnica. Tu za treba da skočim. Oho. Ajde izađi. Gledam neće da izađe. What? Ne kapiram. Nadam se da ću ovo moći da pređem. 4 minuta. O ne, znamo ovo. To ne smemo da igramo. Novalis. On nikad neće preći. Ne. O bož. O bož. Ok, malo sam pokušao. A ništa mi ne vredi. No, 1. Ok, ovo ne kapiram što. Ima 100. A ovo blokira. A neću da igram ovo što blokiram. Ej. Game over, šta god. Ok. O, baš znam ovo. Ovo je medium. Ne kapiram. Kako bi rekli na hrvatskom, ne kužim. Ne kužim. O bože. A dobro, šta, svi smo mi braći. Šta bismo mogli da igramo, na primjer? Ne znam koji skin da odaberemo, ovaj mi je dosadio. Ovaj je moj jedan, mislim da je od omiljenih. Ja mislim da je to taj koji ja tražim. Igramo Blast. Oho. Param. Bam. Param. O bože. Ne. Znao sam. Param. A dobra muzika. Ne. Mrzim kada izgubim, znači. Idemo. Ajmo. Pričini vašinu. Što sam leteo? O bože. Zveknut ću je telefon. O nešto ću 100% da ga zveknem. Izašao sam iz igrice. O bože, evo ljudi, ovo što vidite to su sve Geometry Dash. U stvari nisu sve, treba mi je švorili, ali ja sam to izbrisao. Virus, i to mnogi virus. Ok, ne kapiram što se mora da uradi. Ali čemu, znači... Oho! Ljudi, bacite like i subscribe ako hoćete da zvekne moj telefon. I također ako ćete da igram FK Mobile.
Imamo 94 milijuna. Aha, znači to me vodi ka dole. Mamicu ti.